שנה. חיטה מנון. 70 שנה לא היינו פה. שלום, שלום. עיר העתיק שלי. בואו, אנחנו נכנסים. Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat Israel dan mantan perwira senior militer, telah memperbarui kritiknya terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuduhnya melakukan korupsi dan mengorbankan tentara serta pekerja untuk tetap berkuasa. Pernyataan Golan muncul setelahnya saluran 12 melaporkan bahwa Netanyahu telah menginstal pemerintahannya untuk menyiapkan anggaran negara 2026 paling lambat bulan Agustus. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk menenangkan partai-partai ultra-ortodoks atau Haredi yang mengancam akan meninggalkan konfrontasi terkait undang-undang wajib militer. Golan menambahkan bahwa Netanyahu adalah Perdana Menteri yang terabaikan, korup, dan gagal yang menyumbangkan para pelayan dan pekerja hanya untuk mempertahankan kursinya. Golan berjanji untuk menggantikan Netanyahu dengan mengatakan, "Kami akan memastikan wajib militer bagi semua orang dan negara yang menghormati mereka yang melaksanakannya." Partai Haredi dalam kondisi Shash dan United Torah Judaism telah lama menentang wajib militer bagi siswa sekolah agama. Mereka mengancam akan keluar dari pemerintahan jika rancangan undang-undang baru disetujui. Saluran 12 melaporkan bahwa anggaran yang diusulkan untuk tahun 2026 tidak menyelesaikan rencana krisis, tetapi malah memberikan kompensasi finansial kepada faksi ultra-ortodoks untuk meredakan ketegangan internal. Menurut laporan tersebut, Netanyahu bermaksud meloloskan anggaran lebih awal untuk mengamankan dana tambahan bagi Partai Haredi dan mempertahankan persatuan yang disepakati. Golan menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk membeli loyalitas politik menggunakan dana publik. והניצחון. יש לנו לחימה עצומה, עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על זה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.